Ovo su juniori, celogodišnji juniori, isterani solidno, čekaju novu sezonu pa ćemo da vidimo sledeći kako će da lete. Doterani, izmitareni, spremni za 2013. godinu, za nove pobede. To su prve znači ovo je sve junior do juniora, većinom stariji juniori, prve, druge i treće ture, dok su ovi drugi juniori gore. Evo ovo su vamo mužjaci. To su matori veterani sa dosta iskustava. Ja svake godine volim da imam tako matore golubove koji su sigurniji za let. Iskusniji golubovi. Osim onog Šeša, taj mi je golub, nije terač, to je golub zlatna rezerva. To je to, ovo su sve terači. Imam oko 30 i nešto, oko 35 matorih tih terača, mimo juniora. Nadam se da će sledeće godine biti možda i boljih rezultata. Ovo su mi vamo ženkice. Takođe stare teračice sa dosta iskustava. Kao što sam malo pre rekao, svake godine ostavim iskusnije isterane, dobre golubove za narednu sezonu. Golubove koji mislim da su ispunili sve što je trebalo da se ispuni da bi zimili zimu. Ovo je tekirka golubova koji su leteli u takmice. To će sve da ide u nebo. Sve u nebo i sve u nove pobede, pa ćemo da vidimo. To su ženkice. Snimi sve sad podaleko. Ja sam pokrio mrežu, da ne pada sneg i kiša. Stalo je gore. Ovo su mi gore mladi golubovi. Dođi gore. Ovo su mlađi juniori, formirani, spremni, nisu zadnje ture, ali su mlađi od onih juniora tamo. Znači može se staviti četvrta tura. Juniora takođe formiranih i isterani. Tako da svega ima možda oko 80 terača. Možda je malo mnogo, to niko ne čuva toliko, ali ja volim masu golubova. Volim da je nebo puno. Da se gleda šta je dobro, a šta nije dobro, šta leti po pravilniku, šta ne leti po pravilniku. To je to. Mir bre. Snimi ih malo iznutra.
tekirka špilerasta. Od zlatne alke moje duple. Mlada tekirkica špilerasta. Ovaj također tekir špilerasti. I ona mala, mavijanka ta mala. To sam nju kasnije upario. Malo su mlađi od onih starijih dola.